الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الفاتحة على هذه النية وكل نية صالحة. يا فضل الكرامة يا فضل البركة يا فضل الشفاعة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شهد لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم
حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جعلنا من عباده الصالحين. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رب الله ورحمني وجعلني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن طائفتان
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا عليك وإنه لا يذل ولا يذل يسوعنا إليك اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين صل اللهم على خالق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله أكبر الله أكبر في الليل والحمد الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صليت على سيدنا اللهم إنا أعوذ بك من عذاب يا مقلب القلوب ثبت القلوب على دينك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صور الله العظيم صور الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود. يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك التكلان وإليك المصير.
اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اكفنا في وصلة إلى معاربنا وحصل مرادنا ومرامنا. اللهم وفقنا لأحب الأمور إليك وارزقنا من محبتك نصيبا وافرا لا احتاج فيه إلى وصيلة ولا حول برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا فارق الفرقان ويا منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا يا الله حسن الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة الرسول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. bayarannya Mang Kudet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat kepada kita. Salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 25 Februari 2026 Masehi atau pertepatan 7 Ramadan 1447 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Mas Agus Haji Ahmad Patoni Husain Umri MSI yang akan menyampaikan ceramah dengan tema Ramadan Penuh Berkah. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Kami menghimbau pada para jamaah, bagi yang belum niat itikaf, silakan niat itikaf serta keamanan dan kenyamanan dalam beribadah. Barang-barang berharga bawaan jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Para hadirin jamaah pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, marilah selanjutnya kita bersama-sama dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Mas Agus Haji Ahmad Patoni Husain Umri MSI. Kepada Ustaz falatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام تحية فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati para pengurus masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo, jamaah salat subuh yang semoga kita semua mendapat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut dapat kita jadikan untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita
mengembalikan roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kehidupan kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan amaliyah yang kita gawe akan dapat menjadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang dikatakan imtisalan awamirillah wajtanibu nawahihi. Takwa yang menjalankan semua perintah-perintah Allah dan yang menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam lalu kita limpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak langkah beliau yang benar dan tepat. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita kembali masuk di bulan suci Ramadan. Bulan yang betul-betul sangat kita harapkan. Terus kita berdoa di bulan Rajab, Sa'ban sampai minta jumpa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita juga terus berdoa. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Supaya Allah memberikan keberkahannya pada kita di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, jangan bulan Ramadan ini lewat mak itu wae. Tidak kita jemput keberkahan-keberkahan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan ulama dahulu, Muslim bin Ubaidillah Syihab, dia ngomong iza dakhala Ramadan innama huwa tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Kalau sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, dak katik gawean yang lain. Kecuali terus dia mentilawah Al-Quran dan memberikan makan. Maksudnya itu berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian di bulan Ramadan tahun ini betul-betul dapat mengantarkan amaliyah yang kita gawe menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pesan Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ujung ayat itu yang perlu kita pahami. Kita tanya dengan diri kita masing-masing. Sudahkah puasa yang kita lakukan mengantarkan kita menjadi wong yang bertakwa? Ketakwaan itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran untuk kita cari. Bukan nyari pangkat, bukan nyari kedudukan, bukan nyari materi. Tapi kita diperintahkan oleh Allah dengan materi, dengan pangkat, dengan kedudukan yang kita miliki untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Jadi beda
cara hidup kita dengan wong yang tidak punya pedoman. Kalau wong yang tidak punya pedoman, punya pangkat kedudukan, dia berbuat maksiat. Dengan harta yang dia punyai, dia untuk berbuat maksiat. Bukan untuk memposisikan diri dia mengejar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah yang memerintah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Carilah ketakwaan itu dengan bersungguh-sungguh. Tuh. Jadi jangan main-main. Cari nian semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ngapa? Janji Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Insyaallah Bapak-bapak yang maaf sekalian, kalau sudah menjadi wong yang bertakwa, dunia ini nak mak mano bentuknya, kita aman-aman saja. Karena kita selalu bersama Allah. Tidak usah ditakuti. Nak rami, nak membludak, nak budak apa banyak manusia hidup di dunia ini, tidak usah takut kita tidak kebagian tanah, tidak kebagian harta. Yakin baik, karena jaminan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Ya, Bapak sekalian, nah bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkatan. Yuk kita jemput keberkatan itu. Waktu di bulan Ramadan penuh dengan keberkatan. Siang, malam, semuanya diberikan kesempatan oleh Allah. Musim di bulan Ramadan ini diberikan Allah kesempatan buat kita untuk lebih banyak hati kita ini menyangkutkan diri kepada Allah. Kalau nak tahu posisi Allah pada diri kita, ya, seberapa jauh hati kita ini, lebih banyak ingat dengan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam sebuah hadisnya, man arada ayya'lamu manzilatahu indallah, siapa yang kepengen tahu mana posisi diri dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, fal ya'lam, maka ketahuilah manzilatullah fi qalbih, makmano Allah, posisi Allah di dalam hati dia. Kalau 1 kali 24 jam lebih banyak kita mengingat Allah, maka kita berarti lebih banyak mengenal dekat dengan Allah. Okay? Jadi itu ukurannya. Nak tahu apa idaknya. Jangan dipisah-pisah. Giliran di masjid, kita menunjukkan, melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Ketika di pasar, ketika di kantor, kita tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan amal soleh. Satu perbuatan yang tidak melanggar pedoman dan aturan-aturan Allah. Itu tidak benar itu. Ya. Kita menempatkan Allah itu di Masjid Agung ini, Pak, di masjid atau di musola. Giliran di luar sana, nak melanggar apa perintah-perintah Allah, tidak kita perhatikan.
Ya. Aku takutnya pada saat kita tidak di masjid di luar sana kita mati. Nah mati ngantuk. Lalu baca uang yang bertakwa itu 1 kali 24 jam selalu berada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari di bulan Ramadan ini kita jemput keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya bulan ini bulan pengampunan. Allah berikan keberkahan untuk dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Melalui puasa yang kita gawe melalui qiyamul lail yang kita gawe ya. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini yang jamin baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan punya perhitungan, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak baca puasa baik, kaitannya juga dengan qiyamul lail. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang mendirikan salat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, maka akan aku ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi berpuasa, salat, tarawih dengan iman dan perhitungan. Jangan asal baik. Nah, bagaimana puasa yang punya dengan iman dan perhitungan? Itu sudah berniat. Nawaitu saumarodin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sana lil. Nah ingat, kalau sudah lillahi ta'ala, saat puasa apapun yang kita hadapi, apapun cobaan yang kita temui, ya, tundukkan kepada aturan-aturan Allah. Ya. Kadang-kadang begaul sehari-hari timbul rasa emosi, ya, nak marah, nak apa. Ya jadi oleh baginda Nabi kalau sedang berpuasa, kalau ada wong yang pecah nak naik ke emosi kita, itu nak marah, apa jawabannya? Ini aku sedang berpuasa. Nah sejauh mana puasa kita punya perhitungan itu? Karena kita kan nak jemput la'allakum tattaqun. Dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, mampu tak kita tidak ngomong bohong, tidak menzolimi orang, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar pada saat kita sedang berpuasa. Agar tujuan daripada berpuasa la'allakum tattaqun itu dapat kita gapai, dapat kita mbak statusnya. Makanya kita dapat keberkahan pada bulan Ramadan. Tapi kalau cuma puasa nahan lapar, haus, ya selesai. Tiap tahun mah itulah. Yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa yang cuman mematuhi syariat tapi tidak puasa yang berupa hakikat, ya. Puasa hakikat itu puasa yang mampu membersihkan hati kita. Hati yang bersih itulah kagak yang baca berjumpa dengan Allah. Kalau hati kita masih kotor, tidak mungkin kita mampu berjumpa dengan Allah.
dalam Quran. Illa man atallaha biqalbin salim. Tak kata manfaat harta dan anak-anak kamu, kecuali kamu akan berjumpa dengan Allah dengan memiliki hati yang bersih. Ya. Nah, Bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saat kita berpuasa yuk kita jaga. Galak tak galak yang namanya walaupun di bulan Ramadan ini kita masih melakukan aktivitas-aktivitas kita. Nah, di dalam melakukan aktivitas itu kita jago. Jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Semoga kaget setelah kita berpuasa menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita untuk tidak kita gawekan apa dia yang diperintahkannya. Kita tundukkan dengan aturan-aturan Allah di luar bulan puasa, kita kaget mampu juga menjaga diri kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat, itu juga Bapak Ibu sekalian, ya. Mak mano kalau salat itu sudah masuk di hati, tidak lagi punya perhitungan salat terawih sana 20, sana 8, tidak lagi. Nikmat salat itu. Apalagi di belakang Imam Hafiz dengan bacaan yang sejuk, yang lembut, ya. Nikmat begitu. Kalau belum kita nikmat itu masih perlu kita pertanyakan, ya, bahwa ketika kita sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kata hitung-hitungannya baik jumlah rakaatnya maupun jamnya, waktunya. Kalau sudah sholat itu nyangkut di hati kita, ya. Kalau masih punya hitung-hitungan, berarti masih sholat itu belum nyangkut di hati kita. Dan ana ragukan dengan sholat itu sebagai filter untuk menjaga diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ya. Sholat itu bertujuan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan, setiap amal yang kita gawe ke Allah lipat gandakan bagi kita nilainya, ya. Naumus shaim ibadah wa amaluhu mudha'af. Tiduknya wong yang berpuasa baik ibadah. Gawe-gawe yang dia gawe ke, selagi itu tidak melanggar syariat, aturan Allah, Allah akan balas. Ya. Gawean yang kita gawe ke itu dengan berlipat ganda. Masya Allah Bapak sekalian, ya. Jadi kesempatan kita bukan main. Diberikan peluang di musim bulan Ramadan ini untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Kita disuruh di bulan Ramadan ini banyak-banyak mentadarus Al-Qur'an. Ya. Kaget, paham tuh kaget, ya. Pokoknya mak mano di bulan Ramadan ini berkali-kali khotam itu. Satu huruf ganjarannya 10. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan kali kela dewe. Ini
Ya Allah, ya. Kalau kita banyak menghatamnya, ya, mentadarus Al-Quran, nak pahamnya, ya tidak salah kalau nak paham juga setelah kita baca, ya. Tapi kita mengharapkan ada pada bulan Ramadan ini supaya kita mendapat ganjaran yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrud doa, ya. Mudah-mudahan keberkahan di bulan Ramadan ini, doa-doa yang kita pintakan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekali lagi mari kita berusaha di bulan Ramadan ini, ya, menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah masuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ditepatinya, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari akan janjinya. Kalau janjinya belum diunjuk ke dengan kita, kita tanya dengan diri kita, ya. Kalau sholat kita belum pacak mencegah kemungkaran bagi diri kita, kita tanya sholat kita, Pak mano tohagonya, ya, lah bener apa belum? Pakaian kita ini ada yang kita pakai dari duit yang haram apa tidak? Sehingga ketika kita mengangkat doa kita, tidak lagi kita pakai pakaian yang bernajis, tidak. Yang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita jaga. Belum lagi ketika gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan, tumak nina apa tidak, ya? Dipahami dah artinya, hingga betul-betul itu nikmati ketika kita melaksanakan perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi puasa merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib untuk kita laksanakan, untuk kita jalani. Semoga puasa yang kita gawe ke tidak hanya mentaati syariatnya saja, tapi kita dapat mengikuti hakikat daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan ibadah puasa. Bapak-bapak sekalian, mari kita jemput keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Mungkin ini baik usia yang dapat disampaikan untuk memotivasi kita di dalam melaksanakan perintah Allah. Rukun Islam yang ketiga ini lebih baik dan lebih punya perhitungan agar tercapai tujuan daripada ibadah puasa, menjadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang dapat disampaikan. Kalau ada yang salah, ana mohon maaf kepada Allah, ana mohonkan ampunan. Mari kita tutup tausiah subuh ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها واصلح أعمالنا بالصالحات يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وتقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan berakhir doa tadi maka berakhir pula ceramah pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasanya pada sholat zuhur nanti akan ada ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Agus Dr. Andes Haji Muhammad Husni Tamrid Yunus. Saya Muhammad Fadil Baki dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.